nkurasem enyam nkurasem Kumasi abontre so nyam nkurasem Ghana mamu ha ba bia bidini ya Kingsley Kwakubu ache popular known as the nation's uncle of Bishop Lumba etresi say enyam nko abedafo bi bomachiri dompa ene yade dwumadie no ebra okwamsi ahoso so a omo ba dwuma kesen ena me yetimi edebra na okwa bagasi simprimu no ankasa asifom ne ofiri nkraba na na emsema heda hunu so produce mi o edine no emevem no wosoro because okwa ba no wanyam kura kwa ba kura no ne nam kuruma asa no okwa bagasi simprimu ne na yawo ena bodwumadie na chiri dom chichim fidie na funu ame akwa kwa yanem si ababa TV so akona akono iso David won kran pumpuni mantem ho David so oboa pa se da biara da no yebetima ba fidie so amana yefe be ma kokoti ntiri bi oba hu se Goliath na eba no yes by radio ni suba ye David but ukra Goliath sacha edinyame onhira no onya nikase pa Asem Mpe Nipa panyina trase edin no ye omono asamoa Asem Mpe Nipa panyina no ne wode ne to awa konya so ade se dwumadie no ye de beba ma ne ma ako ede akona nimu pa ye nimu a na ye kro we are no free wode ana me ka se producers tire chi ema da bia da ye de dwumadie ne bena mo no sa producers kokoza chifracha untimi nyini mfirim sa na ye nkwanta bisa Isaac nsoso untimi nyini mfirim a omukabom sa no a na Sompa Mpe Nipa no dwumadie no na ye de na ya akono pa na ya ko akoya yanimu a ena ba no sa ye kokoro ye kokko yanimu a ena ye pem soko ya transi se afutusam no edanse bo aye de bebrɛw edu ho ano yi wasum utie bi na de bia bo kotokuom na se da achi bia no se sebe unisia obi tu ne bafo a yese no wafa bi de ato ukotokuom na se wonso so de awe ho amane ma akotote de amaw ya transi se aye de beba osisiri prisie obi sisi asisiri bisasa bonsam kra ne bawu de wabrabo mu no so obi pesu osisi wa ya memma ne kwan na so asisiri bi no otima ko akonim na ne ma akotote de amano so who so of voice na ye bibia ho afa ne saa ti ade bi attack me nya mo ho dra aga me hia live mo me hwini nyina asisi nanso awase ya babe so ya manfo ne som Ghana mai na Ghana mai so fa ne ntoma pa efura ne yetimeko ede koyanem ejam no trust ya me na kwa aba na eba afutu sem chinchinche da pro so no ya de abramo na afi ne keka ho nyina no yatimi awuram omono bibia boko de akwa ku bibia boko so ho ye awurade ayi o mo de tina ye o tina adwane to wani manya ode adwane kwa na to wani manya ode kwa esa na be ma no kula to wanum timi to na be ma to ko no hwe wo kan kure wo kan kure tina me tina ho se de bia no wo wasem no wo kan kure nana menu sai wo kan kure nana me wo kan kure pa ke kan yo be ka me honam ne ade no ende mitimi ampa so se anumu no yes senya wo de eba besu nase de wo kan empamu agrokra na ya na uti o ya enya wo nipa onam a anasa wo wiase a ade bia wo ye bia hoden wo ho a ene ade na wo ye no ede ahoden ni wa wo boa we obi anka TV so nti obi an so on the still wo boa meme bu wa ne go ba ne ko den ka bi ku no boa wo boa wanka wo na wuwo shumie ne fine na except nya no wo ba be ka se wo anye wo ko mba ma ne we amaka madam fu bi na me fra na ntoma kakra bai wo so na gwa kwasi do ba no ko de hwe idwe se mo o temu pa me chawo jere wajire ya kwasi kan kure wo se ma wo da wo pa mo mfre no okay aga no so ya wo ba ma no ma toto mo ni awe ni bi okay ni o be so ka bia wo ka ene wa ye fre no okay so ma me o wa ya de kwasi se wa jo 3 points wow wo se wan madam fo no oh na de na ebo ase ho no na ebo meto se pa nka wu he kwasi di hwa no na ma sa bo ne to pa nka wu ai se be ma no ono oba ne ko dem no wa yire no wa ko ba sa wani majimi wa yire no wa twitwi ndo ni ade oni so obeku oba yi wo kiri no ba na tap no koko o twetwe ade a o ye fa so be start this ya be bre we dey na we be bre tobo afi be ma na de nya adwi abejo wonti ne credit ne crown mema why am ya zijo ho da
Ebu ayemre. Ebu awode. Kami kokun ga ugogun wa. O mi adure ho. Ejabro na atene nka no. Panyiri wo fie ye. Yakwedim. To da bia le mpanfo ndi bia fam na afi ye nyina atimi akoakoye na futu se meda pono so no ano wodre ntimi pese obi abeyi na fidi afiri ha dan se wo se ne ma sesa keto mpempi ya na ye pani asi ankasa na bakunya ntia salakoba. Okay, ma me salakoba. Ma me salakoba. Sompa hima. Na ehse oba ha. Okay. Ehse oba ya ba ma ha. One granny ya chia no. Okay. Ya chia no. And the audio fa we dey na sompa. Ya me dofo ela. Ela yo ne ma me. Yo. Mafia. And afi granny. Wala na be wala so granny. Ya do mo me sport wala silas mo nyina. Obo se be yi o mama ni mo mai. Na ni bia na achele se. Ni bia achele. Se onum bi da. Akwaku. Na we dey o. Kwaku kanukre. And the auto view. What do I call it? I graduated with and obi awianam and you buy a penny bakura chino na china serious bu omo no waji mini ntia mo no etu papa ba owu so de ni bra pa no da pa ina ma yira unko bu aka ji se ma we abo ba se o ka no kure sa de nkwanti na da ba mo ne be nka no and o ho no mo ka ba mu asa mo se ni po okum Yesu pa wa se mo ba de mo really okum Yesu am go go yo ya ku do ba fa ji bro we ra ji bi ra na so no gura ku Yesu gagu yancho mbe bia yarsa bia papa wono mu nyina nko we senka yale am yale yes yatika gami ntimi metena akora nka nkyerem se me yale fi 21st clinic adawroma ombetu na matimi akode akomanim ne senti no me bo nka yaka asasa yatika yale pa etete wa abrabo mu dia but 21st clinic na wasa ukodu asiatika yale ombetu asie na wafa wontuma pamfura sa 21st clinic no mo bo adwuma wo hwa da braka papa o mabro san ne so na Sompa TV e wa asese yedi eduma no tinya yira kwan kura ubisa 21st clinic no awaje ne hudi dada na mpo se bofa ni so a na aka se ni Sompa TV no o mbehu ba bia wo do o ma kire o me pato kumase o mo wo ho obuaso o mo wo akra o mo wo sunya na o mo wo nkranza tachimai e pato sa 21st clinic me se siatika yade nko ade a memmo hunu na aba na massage ne ade onzo bi o mutriti siatika ade massage de ya de ketewa bi mu omo edo se men kan se tumrika ne bra na siatika ya de ama osisi ekoa ase omu koa ase wona ne twia wo mu eya yetietia no omo hwe no omu ntiti mfama okora akwa so ngo so na lead to stroke ekoduru aya na bre wo timba cho tumrika bra sisi ana omo mu wo number is 0249311311 0249311311 3 eco capsules for chira wo se koko ya de empa dia also we mo shada mo boy ade hodo bebere bia but e ba ne koko ya de pa de na ope capsules papa e wodwa so a e ba to 3 eco capsules sa 3 eco capsules no ni on betro se no mo de no me sa pepepe koko ya de ni betu wa wo kwan o mini wa wo pesa wani we sisi we de ani but wa wudja oni ane moja de akiri wa yam timaje wa boso e but wo nso so ama be mo ayam ne ye koko etimi di sansem hunu ni nyina na be ma be mo ayam ne de na se wa ba da brijo no tu koko ya de na se ne mfiri ho obi wa treat go no sa ofiri se no a o ko hospital ya si go no bi ani ho na so still da so treat ko ofiri so ayam ne ne ono nkwa na de ba koko de ba editire eco capsule se fa number 0546 107 107 0546 107 Kitima Herbal Center. Kitima Herbal Center. Dr. Kitima no wo Juma wo Buakwa Methodist Church na chiri wo pa Juma wo bonano odene. Kitima no si HIV onkofu osuro no na bibi dura be di ne wa achese obi bi yale bi na muntimi ne to nsa ne di mo ma na aye basa aso adwendwena wo ye wu a bra Kitima so wo ye na wa watu no ne na didi firi se wono ano no muro ne bi ama HIV ne ntimi no tifade hye ne bra no nsa ne yade e patro fibroid ulcer ne yade ye keka ho fadiji na bedano wow yem keka o pa yem keka ni tipa ye pa no odene pa no wasi tumika ye Kitima ho kamitimi to fa ho na enso aduma mmere na ebu akwani nti no e na man kro kasam ne meti kwa chi akosto de adura so mama mhunima ti se nwan we weekend se duru se nko ya wasa metifa ho Dr. Kitima ngwana yesa number is 0246 914
717 0246914717 ofrana oje so na niema ako e de akona nimpa Leicester Ghana Limited yes no na de bayo ya sanity pad no wasi to bi 24 hours e bo wa timi se ama ho feel okay bi wa asa ho afo asa moja agum asa kan ho a wo se open temako by there bi we wu didwa unya de bia kire dubira wa ba fie 24 hours e ya adwuma ni nyina ne sent no e ma ne kodwa so no mo pewu enam se ma ne penti e bo nka ye se tubirika na nso kwaje odie tubirika na nso kwaje odie tubirika na nso kwaje odie osu tubirika de kotuton na de ma nkoto te fama o number is 0501 390337 0501 390337 no from omoje so na de ma akona nim de Apostle Dr. Amagashi Herbal and Spiritual Center. Papa we no see ya wonu mofra biremu no okura habane o. E hwa na ebuza say akro free afunu ba de agri ye kire say yeso oba de ni nubina agyan de akọ obeyi oduyeni. Ampaso oba ba ye yuduyeni. Ono na akọ na kachi a. Obo o machine bebere so so onyusu. Ono ade na ni hwe ose no ahunu ade na ba bi efire ene de ekro. Ote wodi hwe yade ne sane ye kasagu na asim so kote ahaba we fafara we etuotu yade na asema ni tu se Amagashi so wonde oba omo yade di wona anim o yade di fabra no so ne nim na duru won fa nsama Amagashi number ni die 0547 044 307 0547 044 307 o friend Dr. Amagashi no so ade so express goods for condition no banano UK uko Ukraine Amsterdam okwa Canada US bacho baby apese uko bia express goods me kan jose form na man friend am do betu kwan no asumdue kwan so pa na man 0249 000 448 0249 000 448 Diamond Scientific for se me kan jose e bacho open hospital papa ya dia bibidro sa ya dia omo se omo dia omo number 1 Diamond Scientific omina di doneka bedwa so nipa tu aguso kire se omotima plan di adura ba eye adwuma ba nipa aguso sa de okoma ya sabe ya de a ene na suani ense o ka kire the said Diamond se transfer sa no a me fa number 2 ja no mo ama nkire mu aso cha media 0246 727 677 0246 727 677 from a omoje so no akwa anim 3P garlic mixture 3P garlic mixture oseme nkanjira o se stroke na chiwa wie bobo garlic mixture ni bi na emwa na yi yade ni nyina mfamfiro na asomdie emra me paacho stroke na chiwa wie anum bi enu anu beboa na stroke na kontam afeso na onya feeling this stroke per se chiw me paacho ya na wo use pressure na wo soro ene yade bebiri bojaburu so ne yade no a yade garlic na ye timi sa yale wani nyina Quadra store bia, pharmacy store bia, me paacho ko herbal store bia na kura kukupe bi na de mankoto temfama osa nyina etimi tu ase tubirika ko pebi ebeboa opa 0248 928 824 0248 928 824 Tabita clinic se men kanjo se tubirika nebra o makachi o Tabita wo Cindy Junction hodo mu di omuduma wose be ma obo ba bi yo ya onfinka se ni ba bi yo ya Tabita so wasa wose osa aye wonti ama ujinsan ya na wapon wose tubirika fabra fibroid sebe tubirika fabra osa etete wo no e pa cho no so wose tubirika fabra na kachi obesa de ama onipa bi a otra ka bucha na na ase atata umi na atom wose tubirika fabra osa de ama massage nkra de omotenete omotam ne 8 am anopa na awia na nwumere so 4 pm no mapon Monday to Saturday eti tubirika fa number ne kobie 0202 347 647 0202 347 647 Kodas se ben kanjo se Kodas Limited omo de machine ketua bia ba samati machine no se wonsa ka bia me patcho eboa wo pa na wonsa ka machine no eboa na cheke yale wa bia cheshe ho a woni mu asikire yale moja boro so pressure no o de wo wonsa no sa no atwi moja ketua bi machine na be scan ne ho aka cho se o pressure na e kosoro so anya ntem no ankeka ne ma mumu a e be kosoro machine e portable no mo de ba foforo ntine bo ne da fom to bi ehia ma bia papa no mpanimfo ne pa ene ma bu da sisukra ye hia bi e basa da bia no akoma kosoro obufu pia no akocheke ya se bibia ntochema eboa pa dipe wo de yokoto ntam ne yantutum 0540 647 867 0540 647 867 omo bajo so COPC
OCP fertilizer OCP fertilizer OCP for some encounter say OCP 15 and now OCP 10 20 10 OCP 15 OCP 10 20 10 kope bitono atoso de ne wafu de no enya kama pa e pacho meko na wudi entozi jene enyado bibia wudi gusu be fe ne bada buro ubayere ne de ma keka ho sa emo no a eno so no benya OCP 10 20 10 no fagugu so na wafu de nya kama akuafo na to agusu ene wonto no bia na so wafu de nya kama no 0355 909437 0345 909437 from Omejo so no togwe ahaman keke azigbiribo zonkaru kagoka togwe ahaman keke semen kanjo se obomfa ejusu bomfa echen kurum kwane so ejusu bomfa echen kurum kwane so be patcho ma me anita hotel chire ho no a ofa wo se wu ko bomfa hospital junction an nkura ne be ba be fawo togwe se dia na tete dia na hia ha ho dia na amu ato ba ha dia na ama ya na wa bebabuo wa abrabom togwe se obedana awurade be fa ne so na wa solve na no be fa ne so na wa solve dia ma wo se be ma wunya nyina se be ma asem ketua bi na afo wase be ma dia ba wu huru kire be to wansa be ma wa wale oyire ba ko pen so wo ja wakọ oba wa wale be ma ba ko pen na bre wo ja wakro togwe se odi sa aduma nya tubirika brabo mfa ho e wo jusoro na omo a number 0244 48 47 47 0244 48 47 47 0244 50 66 20 0244 50 66 20 ufrana ojo so Lawson beverage semen kan cho se brabeto Lawson herbal ni bi ana Lawson capsules ni bi enduro ni wodwa so e bo adwuma pa o se beto bi e bo wa brabo be dan niam be ko yie di ama editum di ka ko Lawson we na ni nkodi dwana niam an ko tote mfama Lawson ma woduro no na Lawson se ma nsanu delay man on the buy fa Lawson number na GBF 0248 619 999 0248 619 ofre loss ya wodio so bia no ane crop bia no eno ane crop bia no eno ane crop bia no de eye crop eno bia tuto bi no aka jom say ye bia se wedi bia se apuntu bia se okona club ni wadi pakro no wongae obia first and sign o pay your crop because no ne obia tu aguso ene ye ka se obeduru bant mane na honjo ne mpatamu no na nkofo asi table ni me yo TV place ana agigu bo so oduru fia ntoko bia di na wokoda etibia fo no se mo amane se tumidika betubiton na nsen no he ne nsampani ntino owo short o masa de bia be gumu kan ko jo di ansa na sa short ko na tumidika ko jo di an yankonko yanim afutu sam ya ba ne amfa amamu a na ya ne mo ani ni ye di akwa ko mama futu sam na futu sam me di din bi ato so edi eda so ne se udaache enehia udaache enehia abraba ye bo ne wiase nyina wie ye o ene yasem no ana abeka nsa wie ye ene yasem kwakuna mehu na de bi na wura wa ye panyini yi de minimsa sa awraho ni bi beto so because ni bakora bi hu fa no pen what did di pen unim na bakosem pen ene ne etise ebeka che nipa bebre ti ese onipa bia no awie ye ne yasem awie ye o du ko ba mu no ka awie yasem no obi ni mo fa wakoma bata Jesus o na gofo bi na boss na ya mi depa awieye o yetia na ye kwan na ihia o ena de dem ya me wa hoode me sole kogogu fie kogina kwan no so adase won sole ya no hema tete na obetina ni ze unua o ha me do gina ko na emum da ya le dem beto fom no nipa no wo ko ne wo bo ne da sei na wo tifie so no am na me he o kwakwa na ye wo futuotu ene ye wo futuotu papa bia no wo krom ha obeye sofu panyini pa papa no ko abroche no obo timi de ka maako tie story ni ye 17 etimi bagana edikan gya no okraba na nsamtwafo omo bone ho dahuro no de bi kye omo na story asofu edi na tie no de bi kye omo no ye sofu panyini pa ogidi am ye de nkran bro no bi tu ni dini your friend my daughter junction na sa prekuma daughter asem na mekan papa ni benya ska o ye kaso obi o ska ono no ofra brochire ba solema go hia na airport Tanzania sabi Europe zo tumfo setu atukwan na wo ba papa ni beduru ya mo amabo na advert ache bia so ohuru se wo ka dem akire wa nto na koma so akire wo mpe wasem metima ka se papa ni sika nya te se reverend obofo ni sika nya te se obi nim
the sika nyate say owusu bempa the sika nyate say opambo the sika nyate say asofo bi amotete wo mudi nyina tibusa say nipa we be ya den watimi atofom enanya ne ho asem ne ye beka wo won ye wawu anya ne ba bi ko asem wo akire ye ndie mra sesiye ye ngoti asem wo akire mra sesiye ye bape tena fie din sumu ano na won so de ne awuni masoso na afi yako akoye ye di amba ye nyina asompa ne yetie editie fere obi mo metena ho na afi ye ndie asem a asie ni wu achi na afi yetie a ye nyina ano ebra ye wonkai ye de bia tutu ye hofo ebra ye wa ahoɔden ye de bia tutu ye hofo na yetima ako akoye ne me twa mo amsi a ye tata mbre no na afi yetimi ako akoye ne di ye ndie mra di pa se settings bi waje ne car back on hand there bia ma no ya de tie de ba ha da ne sam aba na car man sika ye tie ni TV so kola ba na se bi enioma bi se no o frɛ na an na umusa no muye oni su ka bra na omu awo ọ̀rọ̀ na dwen se bi awo frɛ na wo be pestasem nti no onye onfa ko no mame aprakuma dota nan fufuo asofofo ho na onim na a wo timi ne ye ko na se onim wo computer so de ni dia computer de ni fa computer ni mo computer man make us wani ko ni ya ba ni computer de ni fa computer ni mo aprakumu ye ko ye na ye ni wie no ofi wa afro bi Dabi. na ono ne onne phone ti anya omo number basa onim se ofiri krom ha ba chan but omo bia ma hwehwe omo ba chede wonim kum chacha ba chan ono so ma hwehwe omo ni se wada ma obana dan foro no Kun chacha ko baby na ko si be ga na be badu ko suso badu ko bi suso dan foro no papa badu ko bi amwako na go de ma me ka camera ni ne ka emwa wo hia ade a wo hia se sampanimfo we emwa wo hwe camera ni na ka se ade a wo hia sabi wanyini wo ejini kosoro obete wo ejini kosoro aho na de wadru no wo hia se bia wo bia de uti beto kakra a obeda nsuo nye de emo kakra obedi wo hia bibi bebre kakra bedi ene bia de uti beto dia na wo hia free ye ya ba rebel for de sabi minimum but obedi ya kakra because aprakuma address atiase no ne ho ba kire no nyina ye hu yete otuni hu si ho eboa no manika handan ma ne maniska ma ebi ahu ewi ate ne Ghana fo ya atwo mo no gu no so sabi papa no ade no wo ye no asa akɔgye ne car back settings ma me ka settings ha ate ase so omo adada just yes enu ye minim enti na me saka me find out no already had was am good enti but Robert Wolfo ewo okay ma ye nya kakra ye fancy wona ye ntimi nkonko ya nim nyame ada ama anya no aye video ye tie nyina aye osofu panyini apraku my daughter mo amani afi kakra te say jamu no mo pen so de ye ka apraku my daughter obi anim no owusu bempa mo time prophets ni bia or a level of amwakwata mo ne omo keka on that type of level no no mo so wo ho bia chese nkototo na kwan yie na nya wiase na won so ne amane ankene ni dibre ni position akoye de say Reverend Isaac owusu bempa na amwakwata na say baduko bia na sabi na nka wote e dia chese wabebo bra so sika mu pen pa na abra ho sam ne say obi a waso sika mu pen sa de obi a besusu say bia wasifie kasiesi ni kuromu a chese anka ne maame ne woni hoyi anka ye kokohwe kure no nko aya awretekire de ma abusua no na enso obi so beka so no kure bewu bia no oda na nye e chese sa de we nyina bia amani trim se be ni trim so na abrabo bi ti enti otonton ye nso a enso ya asem se be papa na wuko na o maame ba ya abusua edan na me ne umi ye no hu na kire ho no mu na maame ne da wo da motona na nchansi bi gugu sa no abrabo de ye nyina ye su awie ye o ya mahuru obi an hata abonti ye ka se obi be ko ne boa ya sa aka ne se ye nso so afa ne ye bobra no ye nya suade bi mfamfiri a papa ya ye bo ne di no otimi cha 70 cars ka ye nto ne 100 million o
papa ya ye kan no tu kwan ko ba within month obetima ko ba bi tu on etibi tu efa praise wo ko ye crusade no akọ 1 week no asa dan na ni no aba wo but we are ensem bebre ne si ye eno achi na nko okọ no so no hwefie nso ne aye na ha ne kwa na ba wie se etom le bia namfo anu omnam tama wo bie omna wo mingle kama ne se wotofo ma ombetima gina akọba wachi asa ye ngunu wadaja na eno so ya asem se ba ya futu sem kese a eno so hye nkomo we mo because ma me na bo asofo bi a na ne ba no woska na omso woska na omnyina ya namfo eti wo ma na wokọ ne nche ohu se omnyina hyiehia we de ne ka ba wabo papa baduko bidi wabo ohusu bempadi wabo ayimiam wo faase ya na body se fitai TV bia wati su bi kum chacha wabo ne din which is apply kugrati ase na kum chacha ne koma ne pa obunyina da so ho mo woska waba be bo computer mind o woska oda so tiase wo nwuye ena mu nua wuo ena ne maame ni ba bi di ne tito nti obi be gina sa adamfo akoye shedan bienu sa maame fa wutito a ne nkofo ahunu ba na daja na ji nsuo we num because baby omo duduru ne de sa adwuma we hu sika de eni omo na epacho wa wo fia wutie me wo sa adamfo ni bi da ho ena me hwe na me nsuo me busa me ho se timi ye media adwuma me nyanya sika nkoye shedan maame akurasi eti se ne ofa mato ni ye komi kurom ba sila baby maame dan ni ye kotwa na nipa ba ya me dan ajama dwundwuni bebre afedi ajama pressure o se urade boa mesika timi ba ne yetimi dua nsa na odoma nkoma wuo abaye ne yesese wo ye we wura honne papa mitia me yanzo mesu dan mu saa apraku no ma nyene ho ntamkia gogo ne saa time no ne cars bi ne said no live life so kakra de no so be wo so na ka mahuru said trans yina ye panyini wo fie ye kwagu awrewa ba fie ma me ba tan no aboa betima wura dem wo no ne wo woda oh hi ogu enche tifo ni arefo omojo so ma memfa akwa abakashe madura pia ne ma me ne omojo so na me nwa toni ona na ire ni dura pia okay dura baby awo bia no ye mo akwa abaso nkoso okay di for somewhere baby awo bia chiao okay me ame papa ajaba free ya ye kana ajaba jewelry sana ya ka be papa baby awo bia so chiao ana pram so he kwaku enena ade me mani ko school ana minim se sa asem nya beba na asem bia no ana eduru me bia ansa na beba program na dwuma dia na sa asem ba otim no na enne afutu akwa koshia ya ba Sompa maame bi tamani ye mfa nse ne ehwehwa kakra men kase ne ehwehwa because omo chen yempani omo yempanifo na me pese mebodi akọ no bebre but de me hu ye na meka ko meka nipa kro no ye bro no so nipa bi behu sa nipa meka okay omo odam onye hwe hu no ko na dwuma okay ba me hu na me maame no any time me di hu wo mo no okay na me hwe na me hu no na me say nipa sesan wo wagu nipa sesan wo tie ba madwumi na me twa me hwe ni din sa na me ko nyina me drive ko nyina me man de tram say na nipa asesan nipa me bia na mini na premeni na mami ho fe no mo na mienu kokko mo fe ena me hu na me say mami da so tiase me hu na che se wo hwa wa free ni maba wa bre na prema asem no ene saa Sompa FM ene no meka ne se ne meru abomu no nam na me wo su mi ti se saa na me wiase no dem ankrofo bi ba ti wiase ase a wiase nya wode unless said what ti wiase ase saa se ma mekan no ma mienu so ti wiase ase pa wiase nya wode na ti wiase ase a ebi akwan bi so wiase ba ye wode wagu anna obi nwa twa ne hwe edimi akura nyum na aka no esa smith na a boy yes then na woka no obi nwa twa eduru me bi a wo a wotifi ebi nto no na kakra kuta wo no ana wo a wayire ho a wo pebi no de ye na ye kan aboa wa man na wo di besua de na wo so wo de wo life no ankoye saa
edu me bia mbremu nipa bi abragu man daughter nipa bebre betuma blemu no ba kwa bi so no mbremu nipa bi because ene ye won grofo bi aka mo look alike ye wo nipa bi a ye pese esua no ana de wote ne ye pese ye ne tese de wote no tese bibi tese ye nya enwa ya bibia Michael Jackson we obi pese wo ye Michael Jackson look alike obi pese wo ye me fan se Lumba look alike just ayesa enti obi ho atwa ne ready me ayeko ogwa praku man daughter woni so bi no no so wo asuefu akwan so okatachie afrifa maybe me ko twa mu ho na sorry dan ehyensuo mu ho ba bia na hye na mbusa na sorry dan na wai o mo se na hye ho no na mehwemani metumani hwe so na mehwefom na me se wiase ankasa no wago obi se wosenwa jana manenko na me papa japoku a ofri beposo se kire wago obi se wo chenwa ana obi se wondo obi chenwa na obetieti afa ahodie so o se mafa jai na wo ndi jana manenko because me hu obi a kwaku obi a aburu so am ye hoho na ma to the sense ye ka chense ko wo be fa ne maami o na ko wo be fa na ko nenso wa bobo sika na edan akoton kwa ti wanya nko ye hu bi da e wo wiase tu wo wiase betima hoho wei the cars wei wo sika wei MP wei the hotels wei but ye hu obi a wo wiase a yaka se wo ba ni fie na we de wo sika na mum wa ko wo ho akoma ni sika mo wo na jare amefa na nko da oboa ebi nsi da enu na na edru mebi anipa da se na bi ati wiase bia no esese ade bia wo ye bia no wo ye very careful our life respect nipa and to the pass na onsom enye nipa me no kwakoi sa sofo a ebubobo mu din na me mblemu wo mo ele ne mablemu obi omo yankeye nenso omo anya me mblemu obi a because you wasem bi se wanhwe wo ba unya trouble wanhwe wo fa se unya trouble wanhwe wo maame a unya asem ye bebo udin akase nipa somasi wanhwe ne maame ba wadanfo anhwe sebe wo maame a enye case opa no hwe no opa wo hwe no ono so wo maame wadanfo ya na din a ye bobo yi bebre so wo family bebre wo maame etisa apraku man daughter maame se namfo ye bo omudin a ye ne naba apraku man daughter namfo yi asofofo kuku da me bo omudin so obi ankoye maame na do ye bia enye problem ye blemu omo ye so anka efe nenso omo anya ye blemu omo enu na ye adisuade ma wo a utie me ne wo a wo hwe me ya wo bie utie kasa na woni ni wi aba maame ne baba na wote wono presenter na sensem choni na wo busa na asem no wo se na wo frɛ no wo fa wo se eduma bi na wo frɛ no onim se sikanti onfa ohoyen another aya ese ni parent ye ye tie de ko ye ne na fofam ye nuanom a sabe bi mu wa brochire wo bu ohun ko onim se sika na wo besere nanso bia na asem bi na aba na wo pese dai wo de to nanim a beboa efie enso obehu ko onfa da because mi so ora o frɛ no se bi sika na wo ba besere eno na ye nuanom bi anya sika ye namfo bi anya sika kwa ko no no wafese wa ni tenten wo ba wo hu ba wo hu no kwagu we the technicians na smart aprakuta mo gina so ni bi no o won office very nice na ba so kwa na no da se ko bebre ni mapraku ma daughter de se o nyan system onye ni paketua onye ni paket enam fufuo bi ano no mo ne nam that time mo wo ni pictures ni mo de bi ogusu so mo are that time anuti na mo mu ye o e ko ba ne sa kwagu ye kan sabe no akache security ma akwa no ba mu mi gate ma amemie ebi so na ba wo banda de na wo ba no bagwa hunu ya no adam furu no won na ekoba won ne wo hwe maame na ye nche no ye mu no so bi asuma se hwe dabi kwa gutu wan hwe wo ba ye che wan hwe wo sister ba ye nche udin ne bebo ne so fa ho
enti enamfo na ye ka no abrakuna atias no dia abrabo no be wie pictures in the me enti me de ho nya wona me ya de magana fo no so so atiase enu nti ye wo kasa bi wo wiase e friend me ye na maye ene manyanye omonam bom tie ni nua ba ne se edumre bi na ye friend na no hu ye number onfa kwaku me hwe na ibi nru ase na ne 3 days e wo me phone so okay ono na na kasa ebra wo to fom no wo ye mmere no na wo se edumre bi e wo ni dikura na wada Drume bi sika o de to dwan dikura enti na I think why ni nyina wiki no kofi de nani kofi adoma won nim so interview and na wo to ni boto se me no wo kasa sika she boto mi nem say 1 cedi wo se drume bi a nsuo and also once you be also be kwa aduane ma me bi wo ma na aduane 50 ma me aduane a na 5 na see 22 cedis na me hwe pictures ni din na be na I feel no start all can nsem obi o no yi cash obi a na sika to sika to brada enne de mo mehwe enno na ye ka kire obi se mo obi mbremu apreku mando ata ne kwa bi so na wo nso we na happen na wo ntinam si yensu ade waku edu ma bi sika ye di ni wo wiase no ana sa sika elidi ni papa ma ne kodu ba bi o abrawo mu nipa o enti ma me ne se edu ma bi ne wo friend ba na ne wo hu ne kwa onfa wagu hono eya ade aye kwachi ye musa wa wutie me ampa wo ye bisa unwa bi wo Ghana wo abroche wo fra wo wonfa unwa bi wo ha chese wo akwotran kran ono ti kroketuam enti wo fra wo wonfa wonim de enti a wo fra ebi kwa no waso da ye bi go ni ba bebre da ye ka china baba achire bibi do baba fie enu nti ewo ho na no na me hwa ibi me nkasa sa na ote me hwa akwa bia na okwaji sika duro na sika ne bai na nso hye wo ho ne se sa sika no woni ma ne mmoro sika bi ewo ba bi odidu na de do obedi ne namfo no obedi no omo befa omo obedi ne de do so che de ono ba yusu ne mo sa sika no mfa bi mwa na busua onna se nso hye si bia ba ama ba bi okoye no de omo request na beka omo nsansa ansa no watimi atibi sika de bia wo busua ko me nkasa sa na wetie na nyame apata so na ekoba ne sa wa ku de na beba se wo bia wo yi cash wo sika na hemfa na o ma me dai enye ono nku ebiti sa question me ni wo kasa kwa ku ebiti sa ye dum na bia me ka che wo sika no se ye sika papa na hudu a me ye na ma ye ni ye ntwam wo be ye bibia ye ntantam obi okọ ma ni nua no wuwie no abaye na ye ansa no abaye na ye kase so ma mi bi afie no wa Satan ne ofo sefe maame ne ho fe no wo ba ye maame ne di shun no ba no so me baje me wo se ne baba wo ma mienu na ketwa na owo mu no se be bread wo hienti no ama wo no akofa wo yade no woni ni nua pani no akasa se wonchi ni nua no amen na daachi bia no sabe ebi a wonim sa ho kire wo mti na ni nua no anasa ne ba na yesa obeka ka ne bai wa sua dia akodu to the extent bia sabe mpraduasa de ne maame beka bi onfa hwe kromo asikafo bebre ho amunti o maame asem kromo asikafo bebre ho amunnua pani a woni bi na sem obeka no omontie maame ka asem che obi wo sika onim nyansa obi wo sika wonim de we sika sa enu nti se wo nwua bi wo fie na wo ye yi a duma bi a tie wo nwua na tie wo maame asem ka apa ko ma daughter baby o maame te satan sika nyina no enti satan na blocks ana cement ni eto nsen wuti meti sika eto card che wo bi eti kwa ko ememe de yemfa nhua de bi na we obi bebre mu apraku ma daughter won so no we na wudi ibrem no wo so busa so nenne wo nipa bitri mo den enu ti meme de enamfofo obobo omudin no seven bread o mo ye mama ame na eye o mo anya ma na kwakoi ye mbrem because wo ankasa wo nwua na na wo ba na de ne ba wiaso no no so bi kuta no na wo so wanti ma nya sika no e fa hen obi so ya ma ne ma eje ba de no ya yinti wo ye mfa nhua de na bi kuta wa buafie mama me ba bi ntra kwa kwa mfa wa me Nado amen. Mame, babu. Me na me blame omo. Ye mremu omo ntia futuro ni etia. Me de ne ma miensa pe na mpese odro to omu 1. Sa me na wo bobere ya mpa cha otumirika. Hwehwe adamfo a wo kire wa. Wo na ma so se tumirika ko pe ba bi odiska ne be fa de ama wo. Wo mu hu hia.
adamfo a se kokutu na de nye de kura sa unia twen obetim kan say within 5 minutes wo so no a chini pe mobile money nyese o ma wo pressure nyese o fro se baji o obi okro no asa de tata na wo mpaaje unya sa adamfo no bitu achi a aya na eye 2 se wo nsa kura bia man kase wiase beye saa wotu ani we osika ndi a oya won kase efre bibi hia bie mo but obetimi aba obetimi ada ne ho adi obetimi apie ne senti no pafufuro bi so won nsafo mu gina yie ya adwemu tie kwan so na daache o tofo mu a omatima so mu aboa 3 menyi ufiefo ma unuanom o maame wo faasefo menyi wo ma na abusua de bibi to a eyedan ya wo nsunu mu ndi no ni owo bi be sore ese duro no omu ni bia omu ni option bia o aprakuti asi na odua ma ne nua ma nom ne wo faasefo ene ne maame no omu so no na mo ano omu so no papa yale ne nso ya asem omu so owe so omu ye dey so di ase enti no yesua de kese ma ye nyina papa ne ko ewade mfa ne kra nsie yie na yenya yete ase ne yemfa bibi mfirim obi tie yesesi e sika wo ne maame tie akura ase wa yese masi fie okura ase meka se maame mra ma so wo ma enti won kosi bi wa akura na ase otena ho ada wo be wo yere beje sa fie no dawo maame be tena akura ase dem ye twa ye beka to so wantima nsi fie ama maame enye se wa nsi bio ne wusi ye nyo maame dia obatan odwene nti no waka to se mmalo wa hunu se ho ne nye ne dia ono so oba na oba wale nso nya japade yeye enti wo no yire dia wo ma interfere ma problem ma enti oso wo dwene ntam na akwa akura so ko ye mienu ba ko bi na odi ja oba tan no na chena ono so te wo kura na empo ama mpo da BBC ni ye ko ho a ebe wo se we ne ba kodwo ko aten na ye de ma na sua de we emu odu pa onso bra fidie nso na fa de bra ene odira me yiwa firi so pressure wo mu afutuo na ebe tuo no instrument delay kura hello Wofa Lumba yeah Wofa Lumba Wofa Pizarro ni me do kikensu my Pizarro bibi aboko de Wofa Lumba kedi apo ya papa na ro mampomo je se chakun krono fa ya do ba de ase na Wofa ne amadi Wofa mama ya ho so se Wofa o she ta panyi ya sine nwa ba ku something yeah so she yedia na sika ni adia na opanyi ni wo japade no na na so ni no Lumba ene adia we no ya na tempi no but for that ka se ka ko so ba obi kini ba fo na adia ko de dem sa na ti bi no ko ti mi ya ko bra me na wi o yi e ti ne adia we a da fi yo fa ene ye ka se ka tre ko so ye wo obi da nya mi atu ne tam sa ono so wo sika ya ba ti mo bo ti e po se ka o de e ti fi ni ba ko wo fa se ba ko ni aba ko kra pa do chia en ka sa de ya na de dru ba be mo ya de no sa di pa no pe ma ti ka de no wo kwa be so ya so ne ya fi se no ano no na so abra ba no awi asafie no enya de ti se wi ye e so ni ba ne abia we ye so de nya de sia ni na bia ye ya so di emu wa ko no ye nya na mu wa na okay na mi shira fa na ofoforo nso bra hello yey Wofa Lumba lere aguri ayere ahuri ire ahuri ayere ahuri kan ahuri kan ba do so pe sa no be ja fo ya wo de obi ati apopa abuba ni se mo tumo we o ke ni abuba fo ke ti fo mo kwantale so ba na nyim diwa ma aduma ne no pere na ni hu no oba na nyim oba ni basket mi de fie because kale so di ba na di ofa this is what help oba de ba yo no mo di bu ko no e pe gba wari and de bi de chi awu oba de person say Nigeria is credit e ti ke ni dia play ati bi ko fo ke mo ga o tu wa bi ka fo to that very ko ja ko no o de ka papa de ka ta ja pe ti o de ja pe ti se depend bi ya no e te ni ada no be mama o si ko so mo ye ko fa asa ti enye de se ni ye o owo me wu di e ya o e no ma to ti de papa ase me ma si ya ko le ni pe bi e ko ti o eto bi e ka se de ke so we to iba ya no dam gba se be so re wan ka sa wu ni ke no wa ya ma bu so ma mi ti tin ene ke ma mi afia ku ma to ta ka so de so tere de so a se bi enya do o ka se wo ti ni nta
Misika onye any ne kotu rebi na contaminate one city baby ne kotu. Said we move for who I said the essence no move for your temper capacity. Anything you know for your number. See don't make one day I said my I mean the obi to the head ne ku chori the say. Yes, I keep by you and I would be to my opinion this year. You did not be sure but I push out it. Hello. 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 Yes, madam. Hello. Hello. About your was a young girl. That's all. Because I think it's my mind. Because I can find you the bra out. Where are they? On your serious. Hello. Yes, sir. I don't call up and sell some Jamano district. I hope I called you. That Luma, my mama, Basone, Mafutuni, and next Diama, Mama, yes, Collect. City, second, no, Sompa TV. Okay. No, the nation. And from Sompa TV, yeah, you know. Okay. It's just why you do the Benayam, Yankapotel, some Kakra. That's enough for you, no, Benanti. And one of no for Asem Mpe Nipa, about your opponents. It's just a union of your offer, your bomb. To be true to my, a one of two, who say, Mammy, or something, you say, Matchena, Omtenosha, and the Munafana Mutano, Japapa, baby, so be a Maziano. But to admit and put your body at the senior and get your teeth, and just to move your turn. Oh, yeah, show my so we shall for not a union. Yami and Council who pan on your case here. Hello. Hello. Yes, madam. Good evening. Good evening, madam. Who was a young girl? Hello, Casa, will meet you. Asem Mpe. A 1 hour. I always think it's a patch of the Jenny. Mamma, I'm what can I say? I'm meeting. I don't know, Mamma. No, I don't know. Oh. Nasa mamma, Nasa mamma, or Jenny. No, I need to see no, Mamma now. Of that. Of Lumba, this is Mamma now. I am the Husam 25 years. She has been English car is zero. Is so good for. Yeah, I'm sure to shake a car. I mean, come on. Mamma, or Jenny boy. Oko. Nasa watch you, mamma, or Jenny. Tiabodom, Jenny, and a mamma. Ye sister, your swoon, no pan, ye found a number now. Ya should be an hour dephobia, cannot come and over here, you may know a fre. Now, or more be a timafas, our number, so. Now, yet to make my men or Jenny, my men are mobile. Kwaku and then dine a pie by and a dear. Now, whom would dear Cotradi is so I bet dada. Hello. Hello. Sompa FM. Sompa FM, that would you. Hello. Hello, good evening. Good evening, sir. I'm about your Radia Yadi, on swear. Well, nothing. It's very tough. That's very much a lemon. And just let me say that. You need my father to be sent. That's I'm Yame and Council. Hello. Hello, good evening. Hello. Boko Bajo saw a video no that can my right. What do you go? Why never? Got you answer the door when producer you have your friend Cocosachi.
Tu basu bi na wo ka bibi. Hello. Good evening. Good evening, sir. Ebajo bibi aboko de. Hello. Yanko Mr. Wa yanko. Amen. Oh, the network ni mwaye network. Hello. Yes. Hello. 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 Yes. Joy. Yeah, good. That's what I'm here. Everybody are there now, sir. A hobo code here. Okay. My mom is right there. You put it in the about the Oh. Yeah, I am. So you know, Oh. we are big left to the money person and what is there. Oh. So my mom is there, yeah. But all the things that one showing on it, but you're not from your being what is one. What is money? We need to go down. Oh. Yamin shano futusema odiaba emse mre no ebe makwam ye de futusem no asi ha ya na ye de ne eto aso kakra me fa akonya we su na me de aka chu nipa bi a wotie ne se especially kokubofo ono na prakuti asim hu se o che ne ka e kire akoma pa no odo na wo de ma praku minim se we obetima ye wan wuru mpe kora ko gene de kosisi ma me ne proto so na de mo mu ntwa mfa mre me na baso bode a wo se ye mfa ma be a me ne da ne nyew onipa bia wuti a wonsem wo bie wo wusu be mpa prophet ye chense minimo wan wurum pe baduko bi sa adoye we wo ye ne ye chense wan wurum pe amoakwanta adoye ti se wo ye buru sa wan wurum pe monka mo hummom se ye nua ne ye nim se ne maame wa anya hwe ama no because anya mo fort munim enti mo hunu ne ne mo wo fami de kire mo de a mesram mu ba ko ntunsi ne ho so na wo ba afode one day wo church ko betuma ko we hihye wan wurum na maame ni nya ba bi mfa ne tinto de 50 million bi kro mfa to bank na ne be ya ne ho odin tonton no ho omo de wo fufuo ni atoso de da bia nko mbedidi mesre obi mfa nto ne ho so ye mu bi ye nuru ho ye twe ma anka we num se ne ye pese ye gidini edimpa se ne se ni panya ye besra so fu eti kunjaja wate na no ye wa yin sa bode ye ba kama mesre wo ko na mo nko hwe na mo nso wo na asumdiem na mu nua no te ba bi a wo hunu se owo abusua bi kono ye kwaku efa bi no na ye mpese ye benyuno e de asem na awurade ka o se ye no ye yonko se ye ho awurade ka wo de ma ye mu ye to de ye nua na jimi kura no anya hwe a ese we so kan ni nyame ka na de awurade ka na ne ye fa so be se nyanko potesro me se wo sere se ti se na me kire mo awu me se nkanya bone na je se na de ye ko nyanhwe me se lesson ma ni pa bi hwe kromo asikafo obi wa yusu mobile phone ne numbers yusu o yusu numbers me makoten sa mreme no kase na obi maame obi nua obi wo fa se frɛ no ohwe phone na ni se ya na opia to nche eno ma bi sente o na obi bebu sase so o ya le so le we fi so fie obekofie emu sase obi ento aprakuma daughter na ne mawon eno so another year o me se obi bia na wanya sika ma ne buru so pa no enye ne bebrebe o be se dumre bia se wudua banchia na wutua ka hu se san bia o sabia na kombeba ebi ni o kwon na aba je se maami ko eden kwesi man maami de na brabo de ne eya kodi edebe pa na maami odi kwagu ne wura ba chechire onya ba bi papa wo se ti da because they abo ne abosia age da na boso ya hye nche ko ma ta wi se nyene ti namfo ya kan edu omu nkwasra ne da eti ne ya kase se bi obi babo amoagya onan de edu mre bi na bi wo ho se bi obi ni wo wan kase gya onan wo ho gagutomle bi na otu ani ho ekuso so mu wo sa akwan we so a na nipa ya atoba ha o ya toba ha na se ya toba ha nipa ya atoba ha pa because uti asi ne ya me no ye program osuma anase kasa osuma gobi akosi ubenya sofo panyini bi sesi e amana ka cho se omo no mehwe mu dwumadie ba se dem si pe wasem
no atese wo mono ana Wofa Lumba da fom sa so panyi sika ye na kanso mu twon na enso adoye bi amani tirim se na kwai na mitie no na mpana asem tam na firi ba bi ofiri e ba sa Kristo so me kura na me da wotoma adwene kakra wo wo ka se wo do bi amani nso papa ye oba he wa ya ade ba akomienu bi Asem Mpe Nipa papa ya ye radio ya adwuma ayi friends so abed sida meboa sida worship center papa no enye ye show ne so no oba after ye no oba ya no oba nenso papa no wo hora one day wa fra wunia wutimu se chese ne wo ye no ope wotia na nije wo nyamesom no sa na ehu firi ni ponti na ya na mebu beka se mehu na mehu nyame ya monti ase nya bibi wu bia wo ba so se enye program so no oba enye na abona advert ma no enye na ya hwe ma no nenso ohunu se me beto o mo ha adwuma o mo ye no so ani no masa nyam dwuma na ya sare mo ya no ma hwe ya betwa ba sitan o ma hwe ya de aba ba sitan o because mo ye hunu Kristo ni ye edu me bi emu ahom ato wa family aba sitan se o meke wa boda we sikani bi pa bebia ne nnuanom omonya boni bia o bebia ne sister mote omonya boni bia o but ya nwene hunu se ya de wo wiase ka nkwanhia wo wiase ubatimi do ka papa wani akonya se na atwitwa wo nan oyiri ntimi ntra ho obedwane obekọ abusuafo na ho uni obo ye wudi ni obekremu ne yema nyina afa sam ne no wakozelo abusuan nso no wampagya wo mo no ye besere mu obi wo mo nse mo ma asem we nya mawre ho ne na mu ntumi kan kom nkura ase na adam hu sa despite akosi fi ache ni nua ma ni gye sa na ye bobra di kina se bi said dia now the oyere so wabodam said wa gini nyina okwa apartment ni mu no wo fa asefo be jamo wo fa hanada wo fa ne fufuo mle no omunim se wo ye bi sikani a wadi mi mesle osu anyansa na mere na ekọ emire ni wo ma ba akofo nyame nshiro ni pa bia no onye obi akase ye kokko muta so de dia ba de ni aka bed bram ye kwa wasisi a Poku na obi ayenko baabi na oto do nsa suma no te se de yenko baabi aha nana kasache wadanfo no enansen ommo no homodi sempo wo mpem na se wan pedra obekọ ba no dance wona ni panim nana mayenko na me ko penko hunu ene ni bina bi manu anom so be se wo ko die nko hunu ne enubina ebra donek heba mister ewo ho diamond scientific heba fo ene dia ba eye mama dro papa adwuma say yes simo adwuma ene sa bo nkomo ho ban boost immune system we die ko pebi to ba bia tonto adwo pia na nyana ana ko domina se kuma se no boase kwantempo no so oni abot kale ene die nimhwe na china sese ubedi ho dance we die nana me dance me turu ho da ago na adiachi muda so da adiachi afeni asori o ene wa man we die me dance what solve the problem ya mama papa we die me nyanko Donek Heba Mr. Eye Memedru obi onya finse du wato nka ho obi atwa afre 0246727677 and 0200844040 FD ajadwe den kra to yatum enu ahua na meti se wo ba no se wo ko Canada woko sukuru na yesi ajapi aba no nso okọ na nso onu die okoye adwuma mese amafo kwakọ no enya gro jaye no hwa na de wo ko saa no Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Bese otukwa kwa ma no die. Wode obekọ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Na say you visit and now turn so a go Dubai, Canada, UK, USA, Australia, any Germany nima wode obekọ. Say ya juma so a wode obekọ Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE, and GMAT, they will assist you to write. Hwehwechira kwan ewo Kumasi, Asafo Labor, Roundabout wa, Enkran, Kanesi First Light, Tema Community 18, Lashebi Goy Felicitation, Sunyani, Silver House, ewo High Court wa, Tamale, Ayama Building, Yebe Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices, our Mabebre, so telephone 55-555-0067 and 0249-000448. Level.
ni senti Codex Health Care Limited akofa fidie nwanwaso bi ediaba ani dindi code free and afi code free plus glucometer selfie ebemu wanhu sugar level everyday calibrator omo a ema utumi se eye adwuma ananso se enye adwuma strips na everyday use no ehu nya din osanse awo adwama so efie dumiensa eni atire selfie nwanwaso ni sunya didi kra ehia so wako school anawun ko school obiya betumi eyusu esenso a Codex Health Care Limited ebesiesi ama sawo panedu wetua from true phone 0303 932883 announce say adefu evident times www.codexgh.co. Codex Health Care Limited, improving the health of the nation. Sankratwe FDA fuaji tumza nese akonya abeda ha ma yesa yenso yetimi bo ho dawuro the sentina da hubo no egusu a ekoso saa no wo sisiri prisie wo bi sisi wasisiri bio asa sabon sam kra ne ba wunti abrabo mu no men transim wo nipa bi ntwimfa wo so na onko nanim saa ekoba ne saa no a na sabeta frate wo ya ye mre na wo ya toba ha na ya mabusuan nya na wo ya mama ye mobo nti tomre bi asimpe nkete na afi timiji ade ya yodia na ye nko ye mpanyini se wo ha wa ni pia ya na wa wutini ho netua wo ese nti na abrabo mu no em obi ha na ni nkyere ko hanya e wo ntini ho ni wutini ho na so ha wo de na afi mu nyina matimi ako e de akomonim ni oba no wanya tenase ne ni oba no na nkomo no de na sanse no obi antie binti no oba wo boso nkakra ne atie si wona ne yetima wie ne ha na ma no yetimi ako e de akwa ni pani pa bibia boko de nyanko pa no bibia boko mpa chodi ne de sai bium ni de Kwajo Isaac Kwajo Isaac yes Isaac nyame no wo ho ma wura nhu nyame wo ho nyame ne be kwa Isaac nyame be kwa ma Isaac enro aye wa ha na odwan beto aye na so ha ne de me ha ne de ye nsem bebere nti media mlikatante na odwan beto Sompa sanse bitatie Sompa program pa te omutumboa amamfo okay e ma amamfo ande o mu free o hawo ne amane mu okay tinira media mlikana me odwan beto amana ma be so mo gem yawa wa atu amehwe ba bia modema nduru ma hu se mo aboa me awie nti ene so meto aso okay na tiefu a ne na omo antie no na ne tie a ne na wantie anwie no wato aso na no so anyam di ya ere aya futuo na no so bibi so kire na ono so anyam bia ere abia na beto okay tena no mire so be san bobo so ma tie so ne yango wele aja men kwa me sempa mia yadi madi ni mane mi ne ere enam ne kofa oba bi na so be bo me ama ere madi na kofa ni fies ka ko ere e de bae na ja wo de bae no wo de ma me no wo se me kwasesa na me so me de to o me kan de bia one me ho ntokwa ani bia bo ene ho sansen bebre na so me so man ko ska ho me no kon ye ene no ko ne wo fa ho e ma me ko bo na ndua e wo ne wo fa anim nanso akire no osane firimachi edigodo no koja me wofa ama me so na minim ho hwe me wofa so ama mane e ma oba no akire obeyare ye no me friend ma me bo na mane e bo na busuafo nyina mane o me fa no de ne kwa busuafie o mko hwe na Nyankopon adom wanye ye no ye nyame dia okay nti anu na chi no me so mante mankwa ye manko ba bia nti akire na me wofa so be yare ono so yare ya odididi mani tim owu ya fe da kro me wofa baba ku bi na o yere na na hima godu na papa na ebo nem say nti godu yi wa na om sa na ene na ku me wofa no ena me je ye nti me je ya na mframa na me mamte o ne Kwajo fabra na ye hwe kwan be fafa ere e be tu hu de be ana mo na me de koye ti me de koya me fiti me de ko fie da numiri anajo be sa atem se ya na me de free techima tunkra na me kudure manya kan ko duma kasi na me dan kwa na ti me dan kwa na me de ko duma kasi na me menda anopa na me de koma ma me di nkomo ti me di nkomo na me san free duma kasi e ba kwa da ba techima se me be ya adwuma am be du ya me du adwuma mu na me ko madam fu bi honom na me no di nkomo a ye hon ma na boda ni bi aba oba ya no wa se na o ma me akonwa antena do na madam fu no sore ya na otena ase to otena dia hon ma na obogodu ni din me ba wenu na ha asem wa hanora a ye bo fa so na ese nye kuro na wo wote so no e ho na hu bodamini no na mu wo kwasra wadamfo no kuro na mete so madwuma mu ho na bodani obae wadwuma ba na ma free madwuma mu akọ ai e wa madwuma na ncha wa okay ka ko ya kakra ja adwenwene ne a yinti anka ko pa bia no okay
and to one man about them in there or buy no see now sorry mamma kunja na madam from sorry and away or tenase but I can no go to the okay no more my contadin obodin is say obodin is a scour corner madam wadom Yakupon Yadom. Okay. Sompa FM. No, I just say some payment fast and before me found comma, my contano or my contano city. Okay. Now, my person spread to never also have me a many hour with me and I want to be not a funny pump. John Mammy Bohuna began here. No, what you're Bianca Union. I walk Clamine. No, I calabe. Coco. Kama Coco. No, sister, one person can be Johnny. Or say, me person straight to net is cancer or ever have me. Okay. Many hour we now straight in a bar. Come on, be Palmer straight tonight, eh? Johnny. Okay. So they say, but then you won't get a Clamine. Now says yellow we now want to make 5 minutes at one number. Second say funny some of the natures and you say Gito. Timmy Ganigan. Now because Zoom might be not say, and your case is the heading. Now from my man and mamma say, many a member I may match them, I've been American or Montini, okay, oh, Fonso. San Paolo Fair, boy, a quachilo mumu. No, I may son call you, but then you know me who has them all by tonight. I can't. Timmy Sally book buy a Mohan son who bought any, you know, or buy. And so now now go to be an hour where I did a moment or buy oh Mr. Sampson now to send them so Bodin Street. Oh, I feel they're not from Sampson. I said, when you know, I fent him. When you know, I fent him, I think that I could train hour 3. I feel no, I don't matter what. I fent him near there. Mentia. When you know, I fent him. Who down I know I fent him. Okay, I know I fent him. I think my yet to say, I walk on him, I to say, I walk. Mentia. I feel no, I don't matter for. Now I tell me, why am I sign? We need near Bethel Honor. You make kind of my pony. Men pet. Dying, I mean, some got from your trouble for your talk on a year go on watch them. Now me in the pack, I say, you are you got to go. You got to know on your trophy for your talk or call. Okay, you are year go on watch them. I'm trying to make her. I'm pebbles when I'm in I shall tell me I'm through. Church, I'm through. Tell me about me, mother Granny. Come on. I'm not power by me, mother Granny. And we are for a by my man and Musume Manor. To a bar of Fritano more. No, Abba. Timmy, madame, for me, come madame for one of my sister being sir, a more for me. Now, I say, we are so young 20 in the Koran, our young des Rafua, a young ever my headache, Yan I ever call. Me free one, Nammy Bummer, I'm fair on the 50 ton more, but maybe no 20 without whom we are away, Yan or select. No, come on, Marco Dino, baby, I'm on a air and all about Kitty without the average me away. Oh, city. Gee, now they're changing all by our now then I train I can offer you travel for the Chacofa. Careful for Cafro. Now I'm saying my free me that she a coffee about front. Sound no back on the may then out there. Well, my 4 bottle from was our furniture. Our first wine, and now second wine. The second wine, and a problem with a bear. See, and also I'm so Bible to make him and I'm from a born apart. And all can't win, I can talk. I will be secret, no. Mammy, you must and I can't say what I'm in can't say. Was it training I can add in my frequent factory? Oh, Cafra, the answer, I'm going to tears in me. Messay, I feel I'm 14 in my boss of mine. Fell balm, no commodity, I know be some that didn't become queerny. I didn't become queerny. Meaning, chicken hours. But then some a mood to get or said I did be PF from about the woman. Besides that, I could or Casa boom. A drew I saw say, Nanam saw man in Casa. Bears and veterans, you know, on Casa. 2 hours the mayor, the Messiah, the Messiah, the Messiah, the Messiah, and the Poya didn't free man or them. Now the cover be at an heading if free. So times I mean to my found Mama contact. Bonnie or Bonnie deep pain. Me far, me quab, Mam from Gubians and Bongo and one got an instant. Okay. To me quiet, so me call bomb money, and I'm going to say, yes, what you say, oh, by what enough could this get through? Do we see her? Nah, or Yalia, or both these, no new. To no man about saying I didn't know what I can't see.
na me firi ho no ma be call safi no anaju 2 o'clock me sala ba so me sala ya me ba iti makwala no oba ma me no ba no ne wawu no otema me no kwala no ma me no bie pru na no so asola watu a oko na wo kata kire ma me no na wo kata kire ma no kata kire ti ba me no bi sam dem ma wo na ma wo an ka me bia bi an kire na mai ba ku bi kai da enye hwe me ma omon kofre ne ba no ma kontan bra na me fa da no ma abusuafo etom na bi wa abrabo mu a yedi nkomo se bi wa ha ya na ye binim se toli bi ne ye hye kogunkomo a wo di nyina se da ye so wa ankanti wa hu se reality nkomo na wo die asem ye die de ne firi dipa na wo fam no na te ha no you asum tie ne ye na hu se abrabo na ye bo no bibi wo wi ase pa se wo ya America ne mebre nim okay sa history we okay ye techima akrobo firi ho na ye nko fie ho no afedo se wo frɛ wakonta na bana de ama no na ye de ena mo makonta na ba ye na mde adene ma no o hwe ya na wo sere okay an ka bibi ya wonu so wanyi te se wana wa cheme wanyi na adene so na madi kan ba please one this sa techima akrobo de o bota nyako abro no mana amafo bebere enim sa history we eda ho wow some tini bani wuya na wuya ana odi moja jina ade no okay nti na ba na ka sa history we ya ere ama mat yaja ndi anga chire kura no ba no ne baba akuso tani wuyi ya nti ase a cheso anka ba akuso tani emere emi hu atome so na me ya fast no some de bia no koto a so fu bi so fo no boa ya na otimo ba enkwam nti ade no mede ko fie no ese atifie nya ese amama dwuma fu nyina ya ate o ka kira me se mi ma dwuma ko di wo mo na o mo di ya den abedi mi ho ese ade yene na ba abusua no mu o si ye be bodwa ya no me bo ase to abusua no ne wa kwantwom bi aba fie o ba for den sapa na eba wow me ma me so ani so afira ewe ni ntia na yare angasa na ewe no ntia so ma okofa ba ma ne bai o de nsa so mu wonu so na nte ho na chire so me ma me so san ma me ntoma wo ko no ade no so hwa chire ade kokko na ye se o de achiwari asana yere aka no ade o bo fo mba fi na o pena de tori go zana da no na de achiwari ka de ade wa asana chana bufu tu ba ku fuo yi wo fa wu ba ku fuo ma me ani afura asemu na ade ona mo aja te ye mpa ebo gan kwatoa ne ba no magan ayere akwada e ba afoforo na me dem di e ba ya net se ye wo se e ba ya me kran okay e te se ne wadwene aka ba ni ase no me ti ba fafa frasi kura kotekima na wi ade ba chiso no baduru ya ho ametim no wako sa wa fama de nso e bi so a wo fa me we wonya bi na odi ni bandi aginam gidi baza se kan ne ma be mana ye me de me da yo fa papa ano na de bekata no aye ni bakura kama siama ane ye stressa hade ma ne ma za wote ben o mo no ye panyini nti nyankopon adawro ma emma hakura fi hade onya wura ha mpanimfo ni nyina be drum de ne die ma ye o mo be gina gate o mo mama ma ye sa toga bankeke wa ha ye ne nkwato nko ye ba pe sofu panyini bi so obetima aboa wo na ya frɛ na mana wuram ne yatie ni ono so wo ka fa wona afi uzi stand so wo ka kro de asoso na ya sole so togwe ebo adwuma papa wo mpatamu atese baby if you din wo hodada okay ye be dis an komo no ma bonto ye mate ma bonto ye togwe bibi aboko de bibi ade boko bibi nsikwa ya fa check ase ma ya tifo ni ahefo on se no ma we na na kwa kude bi e be chan ye ka to be chan wo ka free na wo twe isi mu o ren se ma e be ba obi a wo tie ne de wo hwe bi hu se obi enam ba bi a na obi e wo kasa bi a wo kasa bibi ni wiase a na bibi wo wiase on se so hwe sa no ma ya ye nwa ye kan e ho nsem ne bebre na godu asem na ye kan kwaku ye be ko ho na no na ye kanfo ma obi a se e no ma se esi a ya na wahwehwe 7 prejudice oye obi a ohu ade
ana ohun fom ohun so ohun fom enu tina togo haba keke de bia no ye betra fide so a ne ye ni abere na wotweda ne nyina no ye hu mienu ya amadwa da ye ba uku ada ti we nsem bi se ntina de bia papa no wobetwa sika se be ye bo ho dawuru se obi biara sunsun bi ha no no ana spirit bi ha no no spirit na ha nipa no kwagu enya de ba ko na de sa ha ne ba o ehun konson no doso na otwu muta no wanhwe obi a waben ana obi a sebe ono so bayie pa kuta na sa no mo nyina wu obekọ ba bi ebetuma ka jo sa de ba ko bi ne ha wo ba ehun kra bata doso onse ba bi no wo ka ba bi se o si good okoye na danfo bi bi che na awo sa na spirit che eti se wo fisu sa de ba ko na ha wa obekom na nya de ba ko ena ha wo anu tina de bia togo ha ba kekese wa bia de prato ho bo modern bra na so ye enoma bi senti e bia godu asema ye kan se enua ba man so hu ne ntam na ko togo ha ba keke ho ena o kire ne sa de se na ekoso a ke bi kwa wanfa ne nsanka konye sika bia na edi den so akoba ne se no na wa wo hwe ye ne wa utie ye kan fa ma wo se wo sa situation we bia empepere ho na mfa wo penko ye bibia to na mo ko togo ha ba keke ho na se wo ko ho no mo a de sese wo de ma obia no wo de be ma ho ato okay de zo ran wi be man no ma wo ka ne de wo kasa ne de wo ka nyina no wo wuti bia wo tifia wan wi obaba wo no because wo wan kasa no wonim ya wo so da wo so yeah enti bo modern ko togo ha ba keke obi wo ho no ma ne fie de bia meka enoma no ma se basa wo fie sa ma fie wo no wo ba ya sunsun ma sem obi abompa ye sa maka cho se to kwese mpa bo hu hia ko wa sore bompa ye na de ye hintehu se sunsun mu no ma se ya baifo no ma de wono nso no wo kire se no na nyankopon so yi ni se won ne sa nkrofo no emfa mfe so ti bomodin ko togo aba keka so ye wa ku togwe uko kasa ko hode bia ko togo aba keka so ya ani krom wa sikafo a ya mpese ye bodin kokoto na wono sa di panano na ne ko kan so wa ko umfa afijase kwantempon no so ufa ka afijase ka usu besi bomfa men kwa sante a chimbomfa ukọ ho wayira ufinka mpatamu na eba emesi kegeti akora emesi afokwante emesi ya friend say number ntuga bo modern na frɛ ana wa hwɛ tv sesi a no me se ansa ne ebeka sa so pesa oba o me se wa wani tua se fie no ma ekoso nye edam bo si fie bibi krakrakra si fie unnim dia ade no hu ba bia won fa sa jem ufa
0244 48 47 47 47 0244 48 48 47 47 47 47 0244 50 66 20 0244 50 66 20 last one is 0244 50 60 32 0244 50 60 32 Togwe haba keke sa number e boy nyina WhatsApp Togwe se wo baabi na wo pese oba no ne nso ebi ayade adokoro enti wo pese oba wahwe ye Togwe nipa nti na nipa wo ho onyiyim Togwe na hwe ye onim sikani na onim hiani wo se adekoro no oba wo de wankasa no obekire no ma totowa afabra baabi wa wo kwa na yatwa o mene fasika sebra Togwe se bra na hwe ye oba ono obekire no ma e betoto de aka de because ade bia wo na chi wade wo wiase enu nti no uko Togo wa misrawo emfa won sapan so nko e wo kwan bi so de ye ka na obu ho a na no ye hye maami bi wo ko ye ne sapan Togo mi ni bi o ne ne wuni bi ne de no mfa nka no so no sabi ha wa betran otuaka enu nti se wo pe wa bra bo yie wo pese bibi a hintan e wo sunsumu wo pese wo tukwa nko akwa ne rufisu unko an pepesa wo de kwa abroche ye okay wuduru on ma you passport to aye be man so na o peche bo makwa ye oba enye kwa ade abaifo ye no mo sa ade abaifo sa ye ade enu tie fie bi bo ho a wo bekom no na ba yie wo fie ho no wo ma sa nyamanyamfo wo fie wo nyina efie bu a wo kwa yetimi kire se fie we nwumanimfo maami bia wo ne man nyina sabe pra wo ni made akọ school nanso wo da so tifie o ma nya adwuma nye nanso wo bia sabe na o ma degree eso kyan wo mo kura no o ma nya adwuma ye enye kwa ya yi o mu nsam sade akọhye baabi enu na Togwe se wo tena ho se bra dani danya Togwe ye adwuma me se anaju bra me ne wo kase kwa Togwe o ye adwuma na nsam na chen na manfo busa Togwe yin na chen Togwe se wo Togwe acha me se o nwuma a odi na da wo be pia no da na be ye bonfete enu tu obi bia wo tie bia me se wan kase tu na monko Togwe aba keke na so ye na wankasa koka wasam kire no wuduru ho no ma ho na obehu se wiase no na wo sa akwa wo enwa be ma asem wo kan ya wutifia wo beka se o bibi kra na nto ya papa ana bibi se nto wa da se de ato no obi so de chensa enu nti dwene hu se bibi wo wiase enu na Togwe haba keke se wo me so ko Togwe haba keke wo nko bosom ho me si de wo ye bia no Togwe se wo de ye e moment tra ho Togwe se ntra man tokwa nsi ansa na wakototuo ti asem ni yepa ye bebuo entrama ade mu nyeden entrama ye usika ne nhimwie entrama wo japade ne nsanwie ansa na Togwe aba keke wo nti wo se ebra ntokwa no hu se tokwa eba no no toto na da abuba shi na otewo ntokwa ne start ya no apoma wutu sa na Togwe peso wo kire won ka se tuo se kototo to bo bi ne mo wo kire se hu mu nsam no wan ka se bibi hawa kwaku hu sa de we me sai ya na won wa se obi wa wo no nsa wo sai ya wo hu ni nyina na nya kwa ya bo bibi agu ani so enu nti wo no nsa wo sai no wadwe yo sai wo ye fe enye no ni nyina nya kwa se wo ba bi ti saa wona na bi ti saa wo fa se bi ti saa bomodi to anamon na fa ne Togwe aba keke wo yo ba wa Wofa bema bia na bema na nsem okeka kirawo ene nsem basa ni waja wo nya bema hwe enso bema hu ana ne buafu ni nya kwa wawade no omo mpene sa kwa kunyame adom adwoada Togwe sa ofia number ne mfansi so last name kwensanko number is 0244 48 47 no 0244 50 66 20 no 0244 50 60 32 Togwe aba keke azigiri number Togwe bo adwuma Togwe gusu adwuma no na obro Togwe gusu adwuma no na obo achese enya asam ketu akura nti da bia de transit say ya wi Togwe firima nyeye sa beni ni de hia no wo bo adwuma papa ampa wo tenase na oguna sede ne ade no a wo da bi wo ha de achi ne wuramu nya wuramu a hu say yes wakotete Togofo fie wakotete beni ni fie ese ne me kotote e de amawo edi Togwe haba keke nko a ene timi yesa ndi ko da fa ha koda na Togwe omo a na ne man kotote mfa ma me mpa bi aboko de But you didn't say, Afia Jamia.
afia jamia se kyerɛ yɛ sɛ unima se kyerɛ amusa maame atu din no answer down so oh mi din bo achi ye yi adom kense yo hina bakan ya oyɛ bɛma ndi ozo hunu din ase kyerɛ ti da to yam trim yam de kakra ati asɛm na se na se kyerɛ din bi wo kura wonyadie na watuma tu ho na ati asɛm na se aha bible say ya be si din e de no me brɛ no ugina mpaebɔ mu no nyame dane ne yama tu kwa busa udin na se wai aha oba sempa wonya ade ba ko oho aha ndi udin bi afia jamia okay we de ni ebunoni okay ma afia de na ni mfa ne abra kan no ampa ni nim fa ho ne se ye de o ha da krope na ofre me phone so se no fa ka ba vi ti ye ko ye yiye no wo agosa okay ti ye ko ye yiye na ye ba fie no achi na o ka kire me se o ha o ko chia no wo fa ma no o ko ya ne baba ko ka kire ne se na na hima gold no e wo ne ma mi ho ne mi se na nya de na ne ma wo yire na ma mi abebisa wa wo si eni wo ho na yire ne tan ko di wo fa yire ho o se ba no sa o de ko ja ne wo fa to ko na ne wo fa ni wo no de ja ne FM ti mi wo fa ba ye no ba na o hwa wa mfa de na man ama mi wo fa no ka ba nti obekwa akoje ne mesi mi wo ha dan no anajo no ofre mi se kokko ho be de ade yan man nti wo de ba ne mesi yo ti wa nuru ho meme ndan no papa no beduriye so na me wo fa so kwa yi e wa gosa na ma me se sa de a on fan to ma me wo fa on ye be ma na wo mransa na ja wo de mame me de koto ya so susum me sum di me wo fa be minim san ko yi e de be kire me wo fa ne me wo fa se adi we de enye good na nye se good se ni etie nti be se bia bosom bi ana se banya japadie bi na gold die enti se yenyina ye tie sompa ade no mo duru usomotum ne se wait wo mpa hunu so eko eti se eko ye tuntum bi sa nti yesa no gold ye den etie ti me mfa nkoto ni ja no so me de koto te o man wa frɛ te bodan ni bia bana dwuma osise o ha no wa frɛ me bodan ni bia bana dwuma osise o ha no wa frɛ me bodan ni bia bana dwuma osise yes o de onu ye free pa onu wa na ye panyi me okay oni di machi okay na me si asem we de ti o ka kire me a me som na ma bom ma me amane o ka kire me a na ma bom ma me amane ti dan ko bom wo fa amane mo wo fa ndi ye ne nti fie ba ko tim ko bona mane no se ne me friend na wo magi ade na wo mfa nko na wo nya na hoto na ebi kura ade no ne ama bodam ni na be keka nsem ahihye no hu wo magi na wo mfa ba de nya de enko ne me friend ka kire no no see you no be di ade ya bo no wa friend se de ade nya ko ba sum Miss you, Basum dear, so water. Aja, Yentina Yeba, Yemu, Nibi Dada. Yafe never called you, be a dear Avena how. After day, Eddie Bay Busumi Bay me, Dan me or ha, na me for a bell, Adaya Bassi, as a care boda, as a kiari. Eh, and also dear Semini. I feel the kikiri, Tadi, a bank country and a woman. Ye oha ni aziki be adanya osi woni di wonim hwe e oha na ade na ba e oha na ade na ba yes ani oni ane kan na ya no kure ni nyina ya no kure na nan se ya kura me papa ka baabi ti o mo di ahye bosumi nsu 13th no mo be yi no me oha na na yire frɛ mi se aziki ya ade ya san ya ba na waguma ne ba ba ma ba ko afa school driver say what the be wona mena yazegi no ban Paris Sompa FM o ti musa na ja mema dum na bebeji akura enfiri no tem obe susu wona me bra pani eno susu sa to koya nya me be kasa ma abu ntoyem say no nko ama abu ntoyem
na ayi na de ya wo fa yi ne de wo ba na de de ne ha kasa ketu abi ne ngo ma ta issue no ba no menda ha na me hunu bibi wo mani so sa me yele ne me ba no mo ko ere etia me wo ha me sale wo ha mi re se ubekum tafre o miti so baba ndi ide sa sa no ma hu ne ma jamu ho ba bia wanya ba bia sa me dana ba bia miti wo no si ubekum tafre o miti so tiwon ene den to kwasa ene yo mu na yesa ene eba yo mu na yesa mi hunu honhom mu omo tamti a na mi mahu enye omo na tamti ya honhom na ye osa se be ya me da hwa na mi hu se akora mienu wagu akora mienu ni nyina so timi hunu ya no yemu ya adana it se kanaman okay obe butu maji sei me ko toilet moja anko na otwe yamvensia ye wa hasia be bo wa fresh okay yankwari ne ntoto nkomo na ye hwe ne ye be so bu panyi ya asumdie nka wo semeno abampacho bibi aboko de na mi adaro ma bibi aboko na moso obo ade adaro ma ye ti apopa we de wa Wofa Lumba nie na Sompa dwumadi a ye di adabi a oso du sunsumu ta akiri na akoba se abrantie bi edi ne nkoma de sa ya asefem sem yesi anwumire wulumai onso de wafidi ato ana ase da bi we di obetuma boa na mena firi sa aha onim na se na tie medamase ne mo begafo nyina metia me papa o mona samoa ani mo kinu ni nyina enso anka ya papa kase ofulusu wa bi obia meche o nyina medamase ya papa ne nkomo na wodi no niema bibiri ene wom yintimi nka ni nyina wo abonten ema amansan ebi wo a sacrifice na be ye no ni kwa se ye kama amansan ate yebetimi aboa no ama no niema odi bedwara sana sasa na firi mi so okay abosum ana hante no ewo baby a wona bia ndi sisi baby a wotina koda na abosum ne den kan ho video hono ndi omukasa no abrebia ndi abra abosum no bubefu no ho no ye ne saa ne niama no a ya wotimi ni obi ko wo ye niama nsem fata no won do nim se won na ye ban spirit na ye ne se de ka obetimi amamere no watimi yi su no ba won so aso won den usuru bibi na ne kremre usuru bibi ha dia sana abosum no so atena na kakara nje ho ne ya na so se oye basabasa oni grofo ekokon so bibi wo ho enye ono na bibi wo no boso no na ekasa enti eno ne de ye woni ama e beboa no ama sasa na ede afiri no so ba ya musa ne se babi o musie ne gere no ankasa no wodi na nie hu anase busuane betina kire na ye wade a na me na koye wo ansana ne ho ato no okay enti musa sa question no babi o musie ne dia minim babi o musie wasu wonim titire okobusa okay anye bisa no mo kire a kire back door no ya woni ma bia be kire wa akwa kofa firi wa ba ne de ayade amana wade ho no ansa na firi wunya no nyina so because you say bosu na to abusia no so nyina woni sakata mu nyina mo so enti mbi bia no o mo bia nya no ma ese udi sika koto bang no o de lo kwato musika sem so ma wale sem ade me ni papija wa brabom bi o de lo kwato so oso pani ewrade nshira pa se da bia no ye bo punuma na se empu se wo no uhunu bibi sa na betuma bo a onye kapre otimi bowura mu yema yema ne ye fenso ye gidi se ne wa beka betuma tu wana mompa bibi wa kire biem so ebe head afro matepa mismeda mase ni matiefo nyina amenkamo onka so so fu pani ya na ate ne nka no yo ma na obre ne ho asepa na ote ne nka anumere ntino omane bonto ne yam na efia maka kire mu se adifo ofia ha eno anse sa ankomo we ni enya nwie nso no medi kan de wo dadaada na asofu panyin nso di aba na chese ifia na difo atum ne bi ansem bitin bo mo no sisi obekom na sa eja ye na ye mu ye difo ye no se ye no ye di bibia bi ntino ta na ama difo ye gwagu
Esa won tache sida nso ha. Sida worship center. Sida worship center. Papa di djuma. Na so afofo mu di djuma papa. Wa go de tiawa bigidi ese pamno na yan kasa de we. Du no ma bia ya na ohwe a abrantie ba bia na wo kan. Di pa no tan ye na bibia kasa be gbo. Ne oba ni bewu no oba oda mansa no wu hu se ne kasa na so oba ne kwotena bola so a man shu to bo ni ade. And at the same time, but them ni be man so no san akoshia na. No okeka or sharing central no. Me hu se sa ni pa na ni hu so abodam no onye omodam. So kodwale nsu a. Kodwale nsu no asaba. Odwale no asaba. Ebra o se krama no ne na kasa na krama bia ni ni nchen. But okaza chi sa aboa we, oye na nsase ya no hu sa aboa no krama nda o. Ndi we no so wo kokudro ko obedwane. Na ye na ete kan so ye sa no nsu no ye nka abone ntia no. Ya ne wa menu mienu wana kokosechi. Kogom ni omujuma sa. Ya ka abone bia ntia no. Enti ya be sre. Enya sika bia na yedi. Kwagu de ana wo sre. Ya pon ye kwada ye hu nsem o da ye pate. Kokosechi na ye ne o ka se ko. Oh. Ya hwe sa de we mo mo de mo nsama ba ye ne ye beka o ja o na mo ye spirit no o di wachi ti na me sre se ye ne ye te ye ka bo ko di bem ko oh fufu ade ko o me da so na po go pam oh enti ya fan sha adwen mu se ya kotam bibi fifi aba jeto se bu nim nam wi onim nam nche pete and waji ato ade no kofa bai say ye good say nye good o e boso na de and e kofa be due no so o se sika no achinchini say good o say ye den achinchina ko ba bia enya ade bia nu a ye fa e de kopete ma chinchini sa nye bibia na e den e pesa na spirit bia na pesa ne yire na nka se okofa no no onye papa itu ade no okofa bai no okofa firiem so musu man so ana mboso so na de bre no to ape bibi na aye no so tia so no so hu ye no onim se sika gold eti se gold ku asa nya wo dia obi ntimi nko obi fie nkofo obi gold sika enko sesa nkodi onu so dia e gold na odi se so dia sanko anfa ma wo e wo kwan bi so hwebe bi ade ne enro a wo kasa no e ko na danfo bi o no onim se na danfo no ku abefa na danfo so ko bie ne dia so na afefe ana wo de anfefe eti ya spirit na sabi nyame nipa kasa ya so betima bo ani de yemblem ni pi ne momo o mo tie ne kasa wa anya de o tie ne kasa kire no de wo tie ne kasa kire no wo ho wo yere ana obi bia ko fa ade bi ba pa ho akira nsa na wasom ye wo kromo ye ba bi wa gold bisi ya nipa bebre nim na nso sa gold no pa ko fa re yemfa gold ankasa na wo no ye bosom eti untimi nko obi fie ma obi mfa ne fie ne bosom gold mfa mre na onye nto no do ni fie eti enhwe ni emompa ye na omu so mu tie na duro bo aduro obi obetima bo abrante kama so okotwa bi wa kodi twa sa akofa twa ni nyina akeka ni nyina akyerew so hu nti next time so hu mfa bibia hu obi abi mote spirit ni ba mfa bibi so ye ne yenya omone mu ya ko ya nim enche be ma so awuram na ade bi aba afutuo ndi no ana opanyina tuo no kakra bi nam de kan ho se ni die kwa so me de nka me mafutuo mu dia pepanyini bi onim fom no wontete wo mbe odi akokoduro ma na ne omo nante empanyinfo ne pese omo no nante en minim ne ya obeye de na so sankofo nka som no be nante na atwetwe ho a se de obesi ehunu kom ne hia wo wiase no obadwene ho a wonte ase omo nso wo ho omo so wodwuma omo die abusua som no nti no omo ma omo wofa ase ne kwan ma otime de bere wo no ti ne papa no be ka cho se ye wo mumu nhira bataku bia ho ebe ha no wodi ase na ye wo na wo so osi nkete tenase na afọ mo kire o makwan enu di no ka discover bron ko nko bia de adwuma be na wanka betuma ya ama na yeye na nko wanya sika didi wo ho na no de ye ni na eda ho te se ne aba santemam ye wo sika kase eda ho a ye wura timi ka kire se wono na wo sika wa santemam nyina no sika da ho sika nim kwan ya fa so kire no mo didi nim kwan fa so de ne mo nyam twi sika bere no na eda ho no wo hwe so e no no ye fansa nka wodi ase na nso ho mfana ma be fa mo didi edi mesre menim ba bia wo firi ne nsere de woto ne ma asefa me de metu wonne no me mompa yese bi mra asuma ba me hu nipa bia so de a emema no kwa me na di ne dwuma because enyame ne bo no woni nim kwan afa so a wa ma na ba ne so nti ukwa ne asofo be kana ewo ho se nko ebeko ne mum se nko eso na ebetena
omo be build omo tete ne bete to ama kokoduru aba na omo ne watena na kwan watuma yi fie na fira amanem wa bia makoduru no ye kopam no ma ne ko na ka won ko ase wo se be bompa ya be ya wo kwan atwa ebu obi nyene ena fom sa ntidwene ho fa kwa adundum na akokwa wo hunu ni abeka akire no wo so wo boawo na kokoduru ba na timi ne mpanimfo na nde a obeboawo se firi wo so be firi so ba wo ye nipa ya asem se be bodam ni kan sem bebere na kire wo asa ansem no bi o ba dum ba bia ka bibi bebere na kire wo na ngo kire wo akwan watima meti o na kokoduru aba na wato aso na wa ntimi no koye wodi asem na ase enti na wo so wo hunu ni ebe ya ama wo mini madam fu binti na meka we kire wo we skani wo kuruma pa sa time no aha me modin kura top k no wa tunsu e friend top chef na sika ne ade wo ne ho na suma ye se ba ne so na ba ne bie nani wo ho timbe kan wasem kire na abem to free say ye sofo sem na akire obehu say ye suma nsem na o se no de wo mpe na o china sofo so ene me bo asofo bi okuro mo odi o ma gidi sika edi kwa obi kura se afedo on fa suma na mfa nya aduma o de ne be hye dem tu ba wumbia na so no age hu sika na oba na top k na no so wontimi afedo ne ka na akosi media breki we ya na akosi ha afi nsuo na obi mfire ne biem no watu papa be di kom obi ansem trafo otimi bua teta no obi akonfirm 1111 so mo ba advertisement ndi afedo ne oni ne obedie ono ahu se kom we no na ogitum na okom obi kwotete no ene top k modia na sa abra ne ka wodam be mienu o matopo nko a wotena so a wonya na sumdue tiwa obi ade adwuma ko otimi ye esuno obi ane ne obeye obi ase ti ase wa adwuma ne hunu anam o wutu ne ntu ufo se gosombosom na me ntu ufo se kosum nyame e ya asem sebe nyame nka ho wate bibia be ye fine ya kwa onzu betima ba homa no so na afi ya fa nipa mienu miyansa bi na yetima bo brade akoye ne ntino onso oye krado a fo afutu kakra bi be so na afi yen soli dwumadi ne so number ne 0548931931 0551931931 ozu betima ba so na odi aba hello alright ye ofana jiro ne na saga sumbu kuchimo na haya na aya buja foba oba no kwa seze imundide kimi ya ni sinani ni bishwe ya bedaro na ebe shinde ende chera otuwa na mokos ubi studio na ya dia digi ebu wipe wa se le nse mo tikeke na ni tesi se ene bi kuyi ti se ba pa no so bi na bi 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 ya perfect so ya boso mi ya ebe sofa otuwa na mo ni film ya be me so na ni no da sipi nyame nka ho ne wafutu a ori ama na nyumri onzu betima bo awuram hello 0548931931 hello 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 we ba jo wosu yanko last two callers hello hello because will be cut but line mwaya kura semna banana odi hello yes madam hello yes madam hello good evening Bata moye awra ya de onso e sompa na me so na na kwesi sompa na we me ka so me be man na ho no oh okay oh gas free oh hello yes madam good evening madam Pacho boko die Pacho sompa na me so na yanko
Nyaminsha no onye okese kwa bye. Yedi besi ha na yako akoye nim kafra se obeso friend want ma mama mi se china so awrade be ma ya konya foforo ni ahoden foforo na afi china so wetima bem last caller producer Asem Mpe. Hello. Yes sir. Me batho miti o ugina so. Yes sir. Jina ye ni amon komo. O waso yanko. Adama ne kan dey so ewu. Pa. Na we so what we to be my question. Adama so. Yem fancy ya best na ni dey kwa so ba so na ye didwuma ma na ya akono a unya frepe ye nya fa pe wa ba so ahoma no ye hot nti egobasa da bia nko abaso ebe yi afiri so o fa pe no wo chia na afi nsem no to aso men twen se obetie me kasa bi na ye kama pa so o kasa wudi no ahwe on wo TV ne so ada bia obeduru ha na asa ha no wa ye hoho wa ha na nya ne sa ene ye birthday kase pa koma ye nya nwa ba kala kumase ya kala kumase we moving okay ye nya nwa ba kala ba cho mfa nto so mai kala kumase okay ya usa okay ne nyankopon de afi ba ko akani fi odi ne birthday wa okumase ya kumase no uko diamond ladies nso mo frɛ no ya dankwa ame ya dankwa okay enwa ba otwa bill okay ton bill na otwa bill e wash town okay ne happy birthday ya kumase wish you good nyankopon chene shi o man patent o man iska ya kumase so dia na ye kwaso aka am se Cedar Worship Center Buakwa Kofolidua ena omowo Bishop Albert Sechi papa no obo adwuma pa general overseer no papa we kan nyame adwuma pa so obi ne mre na daage na ho fama nyina asum nyame a wi papa we mfiri manye yi ntimba cho ento de nsem ne bebro na watena ase na waje nsem ne nyina mekodi ya maka acho asem ya mesi nimpo go so ma hene na agwasi bosompra ye obedam pam nyame pa August 10th edekuro ntimba mi nyina akwa akojam no go tumfuo betwani no onye nipa aketoa Asante history na ze woka ho bi pa antino ye bekoni akopɛ no krabe na niema atima akotote ede ama ye nyina me ma me anita woteti adwumadie awrade nhira no onye ne kase abusu etie mi nyina gya sɛ wojo so awrade nhira no na afi so granny wone mafia ne me a me do frela nso so awrade nhira no onye mkase onipa bi a wotie mi animri awrade nhira na mesre ede ama ho ye sori akwa amasofu panyini no ede nyame asɛm kroje no